Ako ste propustili, moći ćete naravno čitav koncert da vidite na televiziji Zona, ovo je samo bio delić. A ono što nikako niste mogli da propustite u prethodnih 50, već više nisam siguran koliko godina, ali tamo nekako unazad 3-4 godine koliko funkcioniše televizija Zona, toliko mi se čini da se mi od početka družimo sa ljudima iz najpre neformalne grupe Kobra, sada grupa Kobra. Ja se sjećam ono kada su nam se prvi put javili i prvi put došli i govorili o onim prvim akcijama. I onda su usledile mnoge brojne akcije, pa su usledile 2 nagrade za najbolju omladinsku akciju u Srbiji, pa onda malo po njima dođe ministarka u posetu i to je onako usput, nego samo zbog njih. I naravno da su uspjeli da taj svoj aktivizam i pozitivnu energiju proširi na ljude ovde, nego su to naravno prepoznali neki drugi ljudi, pa sad međusobno pružuju podršku jedni drugima, mladi istraživači Srbije i grupa Kobra, a tu su i volonteri iz inostranstva ovih dana. Pa tako sa nama danas. Ajde da krenemo od gošća iz Španije. Ana Belén Bolívar Majas, Gordana Grujičić iz Mladih istraživača Srbije. Inače, to mu dođe Kamp Lider, je li tako? Jeste, Kamp Lider, lepo zvuči. I Sandra Mitrović iz grupe Kobra ulazi domaćina malo. Sad ste svi zajedno gošći kod mene, sve zajedno, ali ti si zapravo domaćin njima. Kako je sad, ko je sad tu koga odabrao u celoj ovoj priči? Pa u stvari mi smo dobili njihove prijave preko Mladih istraživača Srbije koji su u stvari u sklopu volonterskog servisa Srbije. Tako da vidjeli smo njihove prijave i naravno činilo nam se da su zaista dobra ekipa i ispostavilo se da i tako. Sjajni su. Zaista lepo. Jeste vi imali prilike sa Kobrama da ranije sarađujete ili ovo prvi put? Ne, ovo mi je prvi put. I kakvi su vam utisci? Zaista fenomenalni i oduševljena sam njihovim radom. Čast mi je jednostavno da budem sa njima u saradnji. Nadam se da ćemo nastaviti da se družimo, da ćemo možda raditi nekim drugim projektima u budućnosti. Sad, ajmo Ana Belén da nam kaže prve ovako utiske, kako je se čini u Toponici, kako se čini u Srbiji, kako se čini u Nišu. Anna, they would like to know what were your first impressions about Serbia, about Niš? How did you like it here? Okay, I arrived in Niš from Sofia. Ona je došla iz Sofije u Niš. The first impression was really nice because I'm not habituated to the green countryside here. Bila je oduševljena samim dolaskom, nije navikla na toliko zelenilo. So I love so much the nature. Oduševljena je prirodom. Dobro deo akcije, boga mi, i dobro deo zelenila, makar tamo kod vas jeste nešto za što ste vi zaslužni, vi ovako od početka. Sad, različite su to akcije bile, ali mnoge su i ekološke. Evo i ovo što je ovih dana nekako okrenuto ka uređenju i sređivanju. Baš tako. Ovo je prvi međunarodni kamp koji organizuje grupa Kobra u saradnji sa volonterskim servisom Srbije. Naravno, to su mladi istraživači Srbije u sklopu volonterskog servisa. Ono što je u stvari cilj ovog projekta jeste da mi povežemo prvenstveno mlade iz našeg sela, iz okolnih sela sa njima, sa strancima, da se upoznaju sa njihovom kulturom, njihovim običajima, jezikom, hranom, ali isto tako da oni nešto nauče o nama. Mi smo predstavili našu grupu njima, naš rad, ono što smo učinili za našu lokalnu zajednicu. Oni, naravno, to je samo jedan deo, oni se iz dana u dan upoznaju sa našim radom, sa članovima, zato što nismo u mogućnosti da svakog dana svi budemo prisutni, ali svakog dana neko od naših članova dođe, upoznaju se sa njim, obrate se naravno za sve što im je potrebno. Ono što smo do sada odradili jeste sređivanje spomenika u centru sela, zatim naredna akcija je bila sređivanje javnog prostora za sve nas, odnosno to je prostor gde se nalazi teren za odbojku na pesku i Letnjikovci, gde će se večeras održati turnir. Juče su imali posetu gradu Nišu, kažu da su se divno proveli, iako je bilo toplo. Evo ovde možemo vidjeti neke slike sa ranih akcija, to je sređivanje javnog prostora. Oni se i sami nude da rade, čak kada nemamo baš
nešto u planu da im damo, oni kao hoćemo još, traže, bukvalno sami traže da se aktiviraju, da rade. Kažu da im nije teško da rade, malo im je problem zato što je toplije nego što su mislili. Pripremaju ručak neki. Naravno, oni sami pripremaju, mi im obezbedimo sve namirnice koje su im potrebne, a oni imaju taj deo gde svakog dana neko od njih priprema nešto iz svoje tradicionalne kuhinje. Naši gosti su iz Španije, Rusije, Grčke, Francuske i Češke. Tako da su se oni odlično uklopili međusobno, uklopili se nama. Naravno, tu su i liderke koje ih prate, koje im organizuju slobodno vreme, tako da je sve to, da kažem, savršeno, bukvalno savršeno, čak i bolje nego što smo očekivali. Ja zaista ovako uvek se oduševim, ne znam, vašim angažovanjem, posebno što ja nisam siguran da ste vi evo sad imali u nekoj vašoj saradnji, možda u Srbiji slučaj da mladi, ja to stalno kažem, mi imamo često taj problem da su malo mladi ljudi pasivniji, a imamo problem da su ponekad pasivni oni ljudi kojima se mnogo toga pruža, koji su nekako, evo opet, ne želim ja da pravimo preveliku razliku, sad tu neku grad, selo, urbana populacija, pa ne znam, nekakva eventualno drugačija, ali definitivno da je njima bilo teže i da im nije bilo toliko lako kao možda nekim ljudima, evo sad sa teritorije, ne znam, iz centra Niša da se organizuju, a oni su se ipak organizovali i mnogo više postigli nekako za sebe. Jeste, slažem se zaista, mi smo svi oduševljeni organizacijom. Volonteri iz inostranstva su isto tako oduševljeni dočekom i mislim po njihovim utiscima rekla bih da je ovo jedan od boljih kampova na kojima su oni bili. Imamo volontere sa velikim iskustvom. Ana Belen je prethodno bila na 7 volonterskih kampova i ona je isto oduševljena. Isto tako njen kolega iz Španije, Viktor, on je bio na 7 kampova i izjavio je da je ovo jedini kamp u kojem je on ostvario najbolju komunikaciju sa lokalnim stanovništvom. Tako da smo mi jako ponosni i mi smo jako zahvalni grupi Kobri što je nam je omogućila da se uspostavi ta komunikacija sa lokalnim stanovništvom. Da, pa bilo i kupanja. Da, slike sa bazena. Sutra idemo u poseti Banji Topilo. Naravno, samo bih želela da pomenem naše donatore bez kojih nijedna naša akcija ne bi uspela. To su Kozmetik Plus i UMIS deo Niš, specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Tuponica, gde ćemo ići u posetu i tamo, vidjet ćemo izložbu slika, posetit ćemo Prinčev dvor, zatim trgovina Mitić iz Mezgre, STR centar Traževac, kafana Marijan, Pčelica, Delta Bill, Dunja Produkt, Udarnik iz Donje Trnave i naravno tu su naši najdraži meštani iz Donje Tuponice i Donje Trnave koji nam uvek izađu u susret i koji su srdačni i koji su prosto oduševljeni ovom našom akcijom, ovim našim kampom. Oni se bukvalno sami nude da spremaju hranu, da bude dovoljno hrane za njih, da bude dovoljno hrane za nas, daju alat, daju sve što je potrebno, čak i kada mi ne tražimo, oni sami nude, tako da mislim da su zadovoljni i njima. Sad ovako kad bi mogla Ana da nam kaže nešto, mene interesuje šta je to što čovjeka vuče da bude sad, ne znam, volonter. Sad bi mnogi od nas odavde stvarno želeli da se mi nađemo sad negde tamo na nekoj, ne znam, Ibici, u Majorci, ne znam, Lloret de Maru, Barceloni, a oni dođu ovde u neka mesta koji su nama na izgled obična, jelove putuju po svetu, sad Bugarska pa Srbija, šta je ono što, i vjerojatno čini mi se kad uđe neku celu tu priču, teško se izlazi iz nje. He would like to know what was the reason why did you become volunteer? Why did you participate in work camps? I like travel. When you travel, it's very easy to travel. You can just buy a flight and go away. Ona voli da putuje, veoma lako putovati i sam kupiti kartu i odleteti negde. But it's not easy to really know the culture and to meet people from the country. Ali nije tako lako upoznati ljude, upoznati kulturu naroda, zemlje u kojoj se putuje. And I think this is the best way to do it. I mislim da je ovo najbolji način da se to učini. Lepo je raditi, poslovi nisu bili teški, čini mi se. Jeste. Danas smo imali malo teži dan, ali su oni dali sve od sebe da se sve pripremi za turnir koji će biti danas održan. Naši domaćini su vrede, njih je teško pratiti, boga mi, participirali smo i mi u nekim akcijama i stvarno je to jako lepo. Teren za odluku ni manje ni više, ali to su finalizirano tamo, mi ćemo doći, ja obećavam da snimimo, stvarno nismo skoro bili. Naravno.
sve sređeno. To smo prepostavili našim dragim volonterima, koji su inače prvenstveno ovde zbog toga. A samo sam htjela da kažem da smo se sa njima upoznali na našoj multikulturalnoj večeri, gde su oni nešto izneli iz svoje kulture. Ruskinje su pravile lutkice, Ana je igrala sa svojim partnerom, tu je bilo i plesova iz drugih zemalja, recimo sirtaki iz Grčke, tako da su jednostavno sebe predstavili u najboljem svetlu, čak su se i deca iz našeg sela, iz okolnih sela pridružili, onako svi zajedno igrali i zaista bila je divna atmosfera. Zaista lepo. Ja sam siguran da će ovako da će Ano i opet da nam dođe, da će put da je nanese u Srbiju. He says that he would like that you come back again in Serbia. Of course. I'm really happy to be here. I would like to come back again. Jako je srećna što je ovdje i žela bi ponovo da se vrati. Odlično, ja sam siguran da će svi sa Kabrama nastaviti saradnju. Nadamo Kao što mi nastavljamo ovo naše druženje koje traje na naše zadovoljstvo, sigurno ja se nadam i na vaše. Naravno, uvek. Hvala vam ovako što ste bili moje gošće danas i vidimo se, evo, dolazimo mi kod vas svog ostalo, može. Dobrodošli, tako Ana? Dobrodošli. Dobrodošli. Hvala vam još jednom.